Mama Sane wo Endisia e wa Attention TV sida na nsem ayeko so etwegu e wo Ghana mem ha sei and social media so ana me be so mo Attention TV so ye na nim se enche ye bia ana evangelism apart ba bontin a obekeke bi e de kire mama ngege ene ko na we na wo kire ma kire na wo kire ma kire se mama ngege tai ka se evangelism apart oba bia we kunu e de se na aso dan and ye hun sen bebre eno ana evangelism apart ba bontin a wo bekeke bi e de kire mama ngege na mama ngege so say evangelism apart we dey so odia chene pepe na egbo fom kra de bia wo hunan obia ebe hundu me ndo so bia be huntu de wankasa de the personal no apike bi pa e de akire evangelism apart ama apply life edin kra abepiem ye be ko ne akotie e de aba me nka wo se number no e 0548302985 keep supporting University Foundation na nyanko education yenko nyankotie. Okay. Mema obi biala kwaba. Say adiasa sabire bi moda. Ebi mo so ewo echiri. Say ya babubo eni amaso kakra na meyi ni amakakra na menya daje a exposu koshini trufoi aza kronfo ya wabo krono a nanka yenim se wasesa nanso still ose krono no obebo enu mu bi na yenye mu bi yase yente ase e magrada efrisa yenim ne ode ne tender TV etna Ghana de ye Ghana asofofo epese enka yenye mu bi no yensesa Ghana asofofo nyina enkogu dasbin mu osi ngege broskoto please we are here fire da mate fire ne de beba but I was say medeni ama to form on na enkofo bi omuhunu kronfo yi krasini tutubotom ni ya nani ntiye na onu juana no opese wo twe ne ho semamu na epese obi ehunu ni sibre ne tenabia ne bobre na ade a maami we onim ne say me maami nkeke yemfa police owuo anase me yehunahuna mi o ma wina pono na twe na matra apeto epo mami sa me kasa mewuo man kasa mewuo me kasa tie obiaba wonchro agrada welcome back to the evil country. Welcome back. Sanya wo promise ye no. Wo se ye bo wasuni wi o se ye sha osofu ni wi a. Agrada ne de obekwa akofa aba. Eni ye se kone de obekwa akofa aba o. Yeso ye te ye twen. Woni betre ye pe. Subana na ya agrada spirit na ya agrada kronfo spirit no. Wotena Ghana de bo krono no na de bo ehiafo krono no na Ghana panyifo ne aposifo antumi anya ohwe no kofa ne de din no bekwa kofa aba na so baba abetu ngege wa ha wo baba abetu manasi wa ha wo baba abetu apostle entwi wa ha swati ase ye ka kire o enti bana waba no na wo hia Kronfo ina katire ye se yeto Ghana asofofo nyina antontwene etine yenim se obeye nyameso dwuma na yenim se oba beye nyame dwuma na mom eniema wotena TV so condemn ye nanka yenim se ka ye ntwa da bi ehunu bi
ose wasachira wona brabo mu no saane ma no eno ana ogusu a oye eno na yekoka ho asem agara obi ani wa wone wo ku no abetra se gege repentance na ye too late agra mene wanka sable ka me deliverance me ho agra obi a wo timi edi kokote ene brodo ma ya akwankyere be ma woni ne tie dwane ya chaw usuma finu usuma bone ne wo kro no nti wudi ni sansani koshini be ma kura wuda na chi se wo no kaneke a solid diamond wako akochinchim apply life on sajia ambush my computer my akase obusa apply life wa so obeda ufie oflufie na eba wode wo che akochinchim apply life agene na asode na wukunu si wonsi wono say ye pa adwene sachira pa nka mene wakawo wona wo first person aba sachira ohuni se kusipon ne wudi besi kamera mu no enne me won wadaje papa enne me ne wo be ye all night me ne wo e be ye all night e wo se ka wo wa change na wa pimpam kokobu ntunumu no wa chi amankrado apache 40 no ana 33 no ama na ye 40 no wa chi 40 no so ama na ye 42 ni ehunu sa wo ye nsenkyere ne na wo wi a wo de kamla si wo kunu so se ene de wasesa usuma afin usuma tantan okuro no suban no wabo hu deliverance ne wo mu no ansana wabe ma caption say ngege repent welcome back ate for way a capella said the man say WhatsApp chat issue no ene audio sankasa agrada onu ankasa be kire mo bobre me nheda nkasa mi be use onu ankasa ne voice na wa kire onu ankasa ne bobre ate for mo hwe eye agrada say why natural abetna camera mu me pacho se omo a agra untie mame koma madofo akwaba enye sa sinie moto no ejanesi asono arana etiefo ne wa hanumentimi ama makwaba me mamu nyina makwaba biem mehu eye Kelly Van Dam Kasua Van Dam mehu Rabna Dixon Obapa Ekuya Gifty Royal Pearls Melito Kasua Yvonne I see you otumfo na mame kwa du nura Alabasta ngege titi minya hunu me so asi engege Mama ngege ane kote nene ede ebaye na ha Attention TV, so keep subscribing to the YouTube channel, follow on Facebook, like, comment and